apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agabrod mo gayam ni baka mo, Leonard. Asino tinakalamagan nyo iti dayta nanang? Isumot ti na ibaga ni abalayan dudong kanyak. Pudno ka day. Una lang, aga-brother ni bakit ka? Ay nawaw. Abay nga agabrod. Asino ngayon ti mga sikaso kadagiti anak yaw. Adak mo't nanang. Siya akong ti makamu kadagiti ubeng ta ni Almira tagtrabaho. Ay nawaw. Baliktad ka mo. Sika kumati nagabrod Sika nga rod ti lalaki. Lagi di kayo taga-brod na lang. Ni Almira latan Sika ti lalaki. Ngamkas tapay lang ti kapanunutam. Kapailan ni Almira tayo tananang. Lukayat na taga-brod, saan ko alapdan? Siguraduan na lang nga day pauit na sustinto dagiti anak na. Na, di ka mabaeng iti kastangar aramidam. May sakilo man amantika, Marivina. Day talaang, Mare. Wen Mare, mangigisaak man itinatang. Wen Mare. Ay, kaano nga minan ti flight mo, Mare? Intun umay alawasen, Mare. Dandani mo't gaya man. Wen nga road, nagpartak ti panaglabas ti aldaw, Mare. No abe nga min asaan anila kay mo ti pag-abroad, Mare. Isumot ti lalaki. Ay nawaw, dayjay pay ti ko na, Mare. Di na kayat ti agtrabaho dayjay. Ay, nagpamilya pa'y laang no di na kayat ti agtrabaho. Naku nampay, no sa anak nga agsakripisyo, awan agbisin ti pamilyami. Si kamatan ti makaamo kadagiti ubing lakay. Wen bakit? Kitaam taam mga numaliwayam ida. Ay nawaw, amok na niya ti rumbang aramida. Sana masapol na ibagam amin. Ulitek taam mga numalipatam manan. Uray di mo ibaga, aramida klat tabakit. Anyat panagkitam kanyak aya, awan amuna. Kasano, katkasla di mo amo ti araramidam. Manmanula ang nga agunay ka dito'y balay. Naging pakikakitin, tapno di ka maladaw iti flight mo. Asikaswam na imbag dagiti ubing, naawatam. Uwin ko naklang arudo. At daladakas ang mapasamak kadakwada, makita matalaga. Tasir muna nakpailaang ngamin. Apay nga tala ngay mawag ka si Almira. Wan atay talang anawaya anak, apay ka di aya. Ay nawaw, di mo't imbagakin ka na ibusan ti kwarta ngayon pauit mo. Di mo nabasa ti tiks ko aya. Naibus adagos. Wen, awanan na bati. Agtipid ka ngamin Manulang mo ti pauit mo ay. Mangipauit kang tumanan Saan anala ka ti trabaho dito Isung agtipid kayo dita. Awan imbaga ka na laka ti trabahom dita. Ti kanyak lang, kat di mo liwayan ti mangipauit iti sustento dagiti anak mo. Ay, rupat kwarta talaga. Sa anak arupat kwarta, tapno ibagakin ka, para ka dagiti anak mo ti kwarta daw dawatak. Da kayo pa'y man ti mga awir ka dagiti apuyo nanang. Ay nawaw, sa dino ti papanamaya. Awan mo trabahom kang. Alamot tan ananang, italaang mo't manan. At ang amin napatig alakad mi kini pare Semyon. Bisyo manan. Basta dalakad mi, di yung saludsudan o salino. Di ka di mabain iti katugangam iti kastangar aramidam Anya ko matipagbain nanang, aw madakas ng aramida. Mabambanog ni bakit mao ngagtrab-trabaho ijay balasyo tao. Kutsika, day talaang agpaliwaweng tar aramidam. Day tabisyom ti in-into na rum. Saan mo't nanang, da kayo kid di mo't.
Dayta ka di ti makagapaw, no apay a pinag-abroad mo ni bakit mau, tapno nawaya ka mga ramit iti kay kayat mau, ah. Ha? Nakababain man ti kasta, Leonard. Naimbangal daw mo, Marivina. Siga magayam, pari Leonard. At dala akong maarak. Arak manan. Ay nawa, awan pagdanagam, tabayatak ti arak nga laag. Saan ko nga utangin? Imbes nga igatang mo iti sidaan dagiti ubeng, igatang mo kit din iti arak. Italaang may... Kano masansan mo ti panagin inom yo. Pinanawam sa manin dagiti ubeng ije balayo. At dalay daan ni Nanang. Awan pagdanagam, Mare. Ta safe and sound dagiti anak mo iti bunyag. Una yun ti kasta, pari Leonard. Di ka makonsensya iti kasta nga aramida. Apay ko mamakonsensya, katawan mo balbad ka katao. Mabambanog ni Mari Almira ijay abroad. Katsi ka, relax ka laong. Saan mo ta? Siyak mo ti mga sa asikaso ka dagiti anak may. Kano ka na yun nga ipaaw-awir mo kin ni Nana Silvia? Nagatulakit din ay bagbagamon. Saan ako nagumatang iti arak? Makapatis maya ka mo't. Naimbagngal daw mo, abalayan Silvia. Kastabot gan ka, abalayan dudong. Nagkabuak dita balay na Almira ken Leonard. Ngabawan mo ti tao ijay. Sarong karak kumadagiti aputa. At dada dito'y balay, abalayan. Nakaturong da. No kasta, sikat yung mga awir katakwada. Woy, nabalayan. Diyak mo, no sa di numanin tinapanan tinalaing nga amada. Anyang arutera aramida ni Leonard no kasta. Agpalpaliwawang di na mo ngarod kayat tiyag trabaho. No adda may bagakan kwa na, di na mo't ipangag. Anya. Ayawan baba inday di atao abalayan. Iso ti lalaki, ngam kaslawan mo't arapaap na para iti pamilya na. Nagrigatan ayati kasta. Naku nampay. Ay, siyak ti mabain iti anak mo. No saan laan nagagat ni Almira aputot mo, ay talaga nga agbising ti pamilyada. Nakasaritak na balayan Silvia, hindi na minsan nga aldaw anak ko. Kat, Kontrolin ti pauit mo akwarta kin lakay mo. Ngamen, saan namot nga aramidon ti pagribangan na ditaw? ay nawaw. Anyat kayat yu asawan tatang? Saan nga iso ti mga sa asikaso kadagiti anak yaw? Anya? Dayta ti pudnaw. Ni abalayan Silvia gayan ti mga awir kadagiti anak yaw. Ay nawaw. Talagang awanan bait mo't day di alalaki. Pudno gayam ti dandalon da kanyak. Kunak ano tismis laang iso nagululi magak. Agsagana day di Leonard. Ikami ti pagnakman na anak ko. Marmarwam ti kasya klase ti lalaki. Di na kaya tagtrabaho. Papakpakan lang magayam ka. Apay aya atex ka atex si ka Leonard. Kasanumot ngamin. Kurang timpawit mo akwarta. Kasano akurang? Amumot anangin ti magagatang ita. Ay kat ano sam ano anya ti adda. I-budget mo nga main. Ay unay kan Almira. Isungarot a pinalubusan ka nga agabrod. No kayat mo di agabrod ka mat. Di ka makaawat mo. Saan mabaling nga agabrod ta adwa? Tawan mga sikaso kadagiti ubeng. Oho, no agsasao ka dita. Kaslaas asikaswam dagiti ubeng. Ah, anyat kaya't mo asawan. No manutimpaw it ko, iso ti anusam. Saan kat atariklamom tinangnang runa. Agyaman kakit di taadda pay lang may pawpaw it ko kang ka. Talaga nga awan manak na mo, Leonard. Apay maninanang. Di ka di kayat nga asikaswan dagiti apuyang. Agsapol ka nga rudon iti trabaho. Tasya kun ti mga awer kadakwada. Awan mo't nga rudmayat a pagtrabahuan dito lugar tayo. Ay na, pangaasim man tagbain ka mo. Sino ko matipagbayinak na na? Mabambanog ni bakit mo ijay abroad. Katsi ka, ay na po, maya tibiyag mo ditoy. Desisyon Almira ti agabrudan niya. Sinuportarak lang ti arapaap na. Nagabrod tadi mo mangamin aramidan ti pagrebengam kas padre di pamilya. Tsak man gaya man ti kamali. No saan nagabrod ni Almira? Ayawan latamok, Leonard. Talaga nga agbising ti pamilyayo, tasadot ka maglaunay. Diwan lang. Ni Almira tinagagay. Siya akong tisadot.
Ada kayat ko ang maamuan, iso nga inawagan ka, Marivina. Anya ti kayat mo amaamuan, Mare? Pudno ka diti idandanon da adamag maipapan iti asawak, Mare. No may papanday ta iti bisyo ti asawam, ken hayahay abiyag na ditoy. Pudno, Mare. Anya? Ti bisyo na ti pagpapanan ti ipawpawit mo a kwarta, Mare. Agraraman alalaki. Isumay lang ti may sa apakasikuran ni Nana Silvia. Kasano mga min, itulod na dagiti anak yu iti ayan ni Nanang na. Intun kwan, mapan makiin inom. Ay, talaga day jay atao ah. Urayin na amalpas ti kontrata. Isulatan ti ibaon mo agtrabaho, Mare. Isumot ti lalaki. Kundi na mo lang ang asikasun dagiti anak yu. Kasta nga agpaiso ti aramidak, Mare. Para makita ah. Almira, Apay anak lang ka nakakita kanya. di mo mutimbag ba nga gawid kagaya mo tabakit? Un ata kayat kayo asorpresaan. Dagiti ubingay. Ay, kuha bakit? Di, Ayan dagiti ubing ko na. daday tayo ni Nanang. No kasta. Impaawir mo manan kay nanang. Saan mo siguro adakes, tapo na mo lagi dyan? Nalaing ka magaya man niya. Tapno makapagbanding damot laang, bakit? Makapagbanding mat nga ibagbagam. Kat isumot bakit? Amok impaaw-awir mo dagiti ubing kin nanang tapno maaramid mo ti kay kayat mo. Talaga asarut kang asawa. Awan pa'y sir-sirbim mo't. Mare Almira? Siyak nga ron, Mare. Ay nawaw, kaano pa ang nagawid ka, Mare? Idi na minsan nga aldaw laang, Mare. Kat ay na. Talaga ang makapaburak iti dara day J. Leonard, Mare. Anya man hindi naramid nila kay mo, Mare. Nagapa kami Anya? Kasanumo ngamin, Mare. Nadanunak ang nakailad ije balay idi nagawidak. Sakat nakarugrugit ti balay. Talagang awan sir-sirbina, Mare. Kaano ngagsubli kay Jabrod aya? Awanan, saan ako nga agabroad. Anya? Si kamot ti agtrabaho Ning, sayang mo't Si ti lalaki. Ipadas mo ti agtrabaho tapno adamot serbim Saan kat aday ta bisyo kon barkada ti ininto na raw. Grabe ka mo't nagsasao. Apay nga agsakit tinakam mo tunggal ibagak nga awan ti serbim kat pudno mo't. Kita man ti kastangar aramidam. Panagkunam ka de kat aramid day ta ti ulidan nga asawa. Nanang, dituyak pa laang man balayaw. Na, saan ama balay nga gistambay ka dito'y balay, Leonard? Napudot nga ron ti ulo ni bakit ko kanyak nanang. Ay kabasol mo lang nga. Inaw, Di mo nga min aramidon ti pagrebengam kas padre di pamilya. Iso aday ta, pagpupudutan na ka ni bakit mo? nasayat man nga ron, di kasi nga isaw-sawang nananang. Isi-isiin naktupay ni bakit ko. Apay ngagsakit tinakam mo, nupod numot ti bagbagana. Agtrabaho ka mo ngamin para iti pamilyam, tapno di na ibaga nga wan serserbim nga asawa. Nanang, Saan ama balin ani bakit mo tinamnamaam? Saan ka mo't abaldado ka? nilakay mo nga'y. Awan dito'y balay, tatang. Ay nawa, sa dino tinaparan na. Nagapa kayo manay? Nagapa kami talaga. Una yan. Kasano, kat di na amo ti aramidin na, tatang. Awan sir-sirbina. Nakababain ka na kitik aruba yun. Amuda mo lang ti mapaspasamak, tatang. Ti panagrik tupay, kat kaslaak single mom. Kita am ti langak, tatang. Aglang nga akon agurang iti katatrabaho. Anya ginadamag ko, Mare? Nag-apply ka numutin nila kay mo. Uwan, Mare. Isumot lang ti imbaga ni nanang kanya. Nasaya at mo't nagtrabahon. Wala, nasakit ka no tinakam na, idi imbagak nga awan sir-sirbina. Nasakit nga agpaiso ti mabagaan iti kasta, Mare. Napunwanak mo ngaminan, Mare. Sa bagay, di ka mababalaw, Mare. Tanukit kita agkat pudnumot. Awan sir-serbi ti asawam. Barang agnakamatan ani Leonard.
Saan mo't amabalin asi ka babae tinamnamaan na mga ramid iti amin? Naku nampay amare, isu ti lalaki, isu kumati mangi daulo, kan mangi takder iti pamilya amin. Kumusta ti trabaho nga inaplayam? Good news, nanang. Naawat akmo't lang. Ay nasaya at ano kasta? Sigurado amaragsakan ni bakit mo? Nga ta? Una tadamot laangan sirbaim. Ni nanang mo. Kasta ti maiparbeng nga aramidem. Agtrabaho ka para iti pamilyam. Di mo ipasakan bakit mo ti responsibilidad mo kas padre di pamilya. Numaalak ti umuna sweldo. Agawid ako ni Jabalay, nanang. Una, aramidem ti pagrebengam. Iti kasta, di na kaisi-isian ni bakit mo kat irespeto na ka. Sikat imang budget iti kwartak, bakit? Ay nawaw, nangalaang mat iti kwartam. Nagsweldo kami, bakit? Ha? Manipo dita, saan tayo nga agparikot iti kwarta? Tagtrabaho akon, bakit? Pasensya ka na, nung nagbalinak asakit ti ulom iti kalabas. Ikari, agbalbaliw akon, bakit? Ay nawaw! No ka ba alampay ti agtrabaho kan agagat ka. Di ka agsadot-sadot. Nang runa pa'y no sika ti padre di pamilya. Laglagi pam nga ada pamilyam amang namnamakan ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, jakmat makita ti manugang ken aputa karpyo lakay. Adra na pananda. Sa dinaw tinapananda, Iti ayan dahilan. Adda ka no tinapatiga pagsaritaan da iti gayem na. ay una yan, tila papananda di a babae. Pero, ang biyakas na ti panagsasao, Maria, bakit? Kay bagbagak lang akum kumpurmay ti papananda. Ito rin si ngamat. Dahil ta makikakarobat ang mga rabidan. Na, di nakikumkumpara iti dayjay a babae, tasaan kamay ngagpada. No di mo kaya ti may kumpara. Aguli magkalatang aminan. Awan mo tinakis nga rarabidan di tao kang kakag. At dayay bagak, dinilaw ko lang Dahil tangarod ka. Dildilawam. Katawan mo takas nga raramidan di tao kang ka. Anyang itima ko nam, friend. Kaya't mo kadimag? Kaya't ko, friend, isupay mat ano adati maurnong ko. Iso na lang takas laawan wifi ijay balayo. Awan nga agpay so, friend. Saan ang mabalin no agludak latan? Mabalin nga makatipid ka no adda wifi yo. Kasaritak nga rod nila kay ko, taagpakabit kami mat iti wifi. Nasaysaya at manan, friend. Adayo amay mayat no adda wifi. Barang umanugot nila kay ko, friend. Sige, ag-message kanto kanyak no kasano, ha? Wen, friend, ibagak kinila kay ko, taagpakabit kami adagos na umanugot lakit di Wen, friend, ipalawag mo ana imbagkan ko na. Tapno adamat aramidem kabayatan ti panangaw-awir mo iti anak yung. Anya tinapatay nga ibagambiyang kabakay. No okay laang ken ka,
Agpakabit tayo kumamit iti wifi, sander lakay. Ano ti wifi? Ada ngamin idijaya tigayem ko nga online at trabaho. Kaya't ko kumamit nga ipadas. Amangan mo tayo scam na ita bakit? Saan lakay? Awan ti mabayadan. Isupay mo't ati masapulak lakay. At dati among nga agent, amabalin na kasarita tayo. Adda lakay, adda mo. Kasaritam to nga ron. Agin kwaya ka. Tapno amu tayo, numano ti bayadan tayo iti binulan. Wen lakay, agyaman naklaunay ata imanugot ka. Ay nawaw, kapilitan at akasapulam nga ron bakit? Saan mo ta mabalin ang nagdak ti plano? Tinapatay, kat pagsayaatan ti pamilya. Agyaman nakmanen alakay, nagasatak takas kang katinaasawa. Asinaw timawag ken ka Bianca. Dagiti mangikabit iti wifi nanang, umayda kano ita. Mangikabit iti wifi ko na. Wen nanang, agpakabit tayo manmet tapno saan tayo amarigatan. Isupay day tabay payadan di anak ko. Mausar tayo mula ang amin nanang. No ada ti wifi dito'y balay, saanan amasapol nga agload tayo. Una, ng binulan samot nga adda mabayadan. Adda nga mas makatipid tayo. Anya ngay nga oras nga ikabit dati wifi. Urayan tayo laang nanang, paumayda kanumutan. Ala, si Kanti makaam mo ang makisarita kadakwada. Wen nanang, di kay madanagan, tasyak ti sumango kadakwada. Anyaman nga tanti sumaruno apuya kaya. Ay nawaw, agsaludsod ka pailaang, kitkit-kitam lang arudan. Yan niya. Der aramida ka, kas makita mag, agboy-boya ak iti cellphone ka. Sipod nagpakabit na biyang ka iti wifi. Kaday tamot na agbuy-buyat aramidam. Ay kagagangay na, awan mo't dadto mga aramidag. No kayat mau agtugaw ka mo, tagbuyat akiday. Napig sa ti signal ti wifi lakay. Anya ti buyan tangay. Kumporme kan ka, ano anya ti kayat mo? Aday ta, agpili ka tagbuyat ta. Itong madamdamalagan. At dapat tinapatag nga aramidag. Di mo ten malmalpas day tangar aramidum. Masapul nga si kaswag tinatang amulak. Tapusan amapiste. Sayang mo na. Aywan kaya. Ipalagip mo to kinisander ti umada ni Adjudit ti kuryente tayo. Nakitam ka di ti bill ti kuryente tayo, sander lakay. Wan bakit? Nakita kita eh. Apay ka di? Judith maggaya man no Martes. Ay katbayadan yun bakit? Pangalaak iti pagbayad ko ngay. Kasayang pailaan ti kwarta kayong paduling ko ken ka. Wen angarod lakay. Manutibil tayo aya. Nasurok asang aripo. Bayadam nga rodan. Tapno saan tayo maputdan bakit? Bayadak to no agpasentro ang. Wano saan? Kasaritak ni Mari Helen, tabayadan na pa'y iti Gcash. Awam nga min Gcash ko. Adakan ka dayta bakit? Tinapatag kat mabayadam. Narigat mo't laang numaurnong. Tama nga numarigatan tayong agbayad. Due date gayam ti kuryente tayo inton martay sandara nakaw. Nanang, nakita ko. At dan sa mo nalipata manakaw. Ay nawa, anya tinalipatak nanang. Ti pagbayad ko Ay wing, at dakin biyang ka. Iso ti agbayad? Siguro nanang. Ay siya kun ata sa anak mo tabisay. Awan aw-awirak nga ubing. Ni bakit ko ti kasari tayo nanang, at dati kwartakin ko na. Okay nga raw. Sige nanang, grupatak mo't langin. Nasapakan sa mo tanakaw. Masapa ti trabaho mita. Da kayo mo ti makisarita iti manugang yaw. At da ka di aramida, biyang ka nakaw. Saan anak kalaktiri daw nanang? Sumrek kailaan. Anya ti masapul yaw. At da ka numot kan ka ti kwarta pagbayad tayo iti kuryentay. Isuta kwarta iti lamisaan nanang. Apay ka day. Alaakon, ta siya kung ti makaam mo nga agbayad. Ay nawaw. Sigurado kayo ka di nanang? Wen, siya kung ti makaam mo. Amok abisi ka ang mga awer iti apaw. Naimbag kanyak tawan aw-awirag. Masangok ti mapan agbayad. Alaan nyo nga ti kwarta di talamisaan nanang.
Agyaman naklaunay. Awan anyaman na anak ka, mala, alaak nga rudan. Kitaam ka di daytoy, bakit? Ay nawaw, anya day tayo alakay. Kitaam, ano niya? Ha? Ay nawaw, disconnection notice samag. Disconnection notice nga agpaisaw. Na, apay ngay akasta. Bakit? Agpudno ka man? Binayadam ka di ti kurente tayo, wanaw? Na, apay akasta ti panagkitam kanyak si kakarpyaw. Imbayad mo ka di ti kwarta nga intad ti manugang ta? Wanaw? Kano namitlo nga intad ni Bianca ti kwarta apagbayad tayo? Saan ka de? Ay ikwala kay. Anya? Imbayad mo wano saan? Ay, adda sa bali anang usarak iti kwarta lakay. Ay, awan mo, bakit? Awanin na. Maputdan tayo laki di kurente, nukas lang. Namin ano-anang tigkay ti kwarta kin nanang, bakit? Namintalaw lakay. Nakitam ka di tibil ti kurente tayo? Saan lakay? Ninanang mati mangiduldulin. Numano ti dawatan na, isula ang matitid ko kang kwana. Apay nga rin nga da disconnection notice tayo. Ay nawaw, awan amok di talakay. Basta inted ko ti kwarta kininanang. Oo na yun ni Nana. Ibiro ko naman ti pagparikutan tayo. Kasaritam ni nanang mo lakay. Amangan no ada ti sabali anang usaran na iti kwarta nga inted ko kang kwana. Sa dino tinapanan ni Nanang, awan mo tito'y balay. Jak mo ang urayim latan nga agawid. Iti kasta kat makapagsarita kayo adwa. Nanang, anya ti kayat asawan da ito'y a disconnection notice. Ay ikwa sandara nakaw. Anya, Kastoy nga may nanakaw. siguraduan nyo lang a valid reason ti bagayo kanya. Ay, kwa, adda sa bali anang usarak iti kwarta. Kasano tayo nga rudin ita? Naurnong ti bayadan tayo, Nanang. Ay, tsaka mo anak kaw. Anya tinangusaran nyo ti kwarta ya? Ay, sana mabalin nga ibagakan ka anak kaw. Kasano nga rudin? Putdan da tayo ni ti kurente tayo. No adda kwartam dita, bayadam kumapay laeng. Anya kay lakid di mangamina na ya. Di yu pa'y ngarud ibaga no anya tinangusaran nyo ti kwarta. Kasla adda parikot mo, Mari Bianca. Dandan ni maputdan kami iti kuryente mare. Anya? Day tatipudno. Ay nawaw, kasano ana pasamak ti kasta. Kunak man no ti katugangam ti agbaybayad. At damat inted mi apagbayad na mare. Ngam di mi amo no nang usaran na iti kwarta. Di namat ngarud kayat nga ibaga. Aguray ka. Adda nakitak a parcel ti katugangam iti ayan ni antik ako mare na. Kasta ka de? Wen, ijay mat nga ipagpa-deliver na dagiti parcel na. No kasta nga rod. Imbayad na iti parcel, ti pagbayad mi kuma iti kuryente. Nalabi ta kasta mare. Ay, naglukon ni nanang. Parcel matlagayan ti makagapo, no apay asaan na binayadan ti kuryente me. Nanang, pudno ka de? Ti anya anak kaw. Parcel ka no madgayam tinangibayadan nyo iti bayad kumati kurente tayo. Ay ikwa anak. Ibagayo ti pudno. San asyak tululbudan nyo? Ay, uwan anak kaw. Naibayad ko iti parcel ko ti kwartayaw. Oo na yan, Nanang. Ay, pasensya kayon Nailawan ngamin anak ko orderak. Apay nga minakumkumpurmi ti order nyo No awan ti pagbayad yung, di kaya aguro order, Nanang. Narigat mo ti kasta. Gastusin nyo ti kwarta para kumay ti kuryente tayo. Anya kayo matan? Bakit? Sikat ti pangital ka kiti bayad ti kuryente tayo. Sige, lakay. Kasaritam ni Kumarem Helen. Ta isendalatan ni ti Gcash ti bayad tayo tapno malpasen. Narigat no maputdan tayo niya. Nagpudno ka din ni nanang kang kalakay. Way, imbayad na agpaiso iti parcel na ti kwarta nga inted mo kinkwana. Ay, hanya lakit di matan ni nanang. Iso adi mo ni taltalit kinkwana dito a kwarta Wan lakay. Syaklatan ti makaamo nga agbayad, tapno sigurado ang mabayadan. Nasaysayat pa'y bakit? Di mo itid kin nanang, taamangan no bigla ang maputdan tayo. Da tayo matlaang ti marigatan, numapasamak dayta. Ay nawaw,
Mangmangan ka? Ngam di mo mat ko nang ayabam ti manugang mo. Makaamumatan amangan ano mabising. Ay nawaw, saan ana saya at ikastagalan ti katugangan Kagurak launay day ta babae. Apay man, Una, tasaan mutan nga italag ti anak ta ti kwarta na kanya. anya kumati namnamaam at dangarod ni bakit na. Ayuray pay. Di mo ibaga pag imunam ti manugang ta, ha? Sipod nagnaeday ta babae di tawi. Awanon, nagbaliwon ti amain. No maipapanmod iti bayad ti kuryente, di mo namnamaan nga italagda pa ti kwarta ken ka, kalpasan ti narabid mo. Sika ti nagbidot, iso nga agpakumbaba ka ba? Gimuran sa matan ni nanang kanyak lakay. Ay no, kasanumot anay bagam ti kasta. Wen ata sa anak matan akasarsarita. Ne, mapay nga. Jak amo kin ni nanang mo. Nasakit siguro tinakam na idi siyak tinagbayad iti kuryente. Anya aya ti saan ang maawatan ni nanang, kat saan mo't ngamin ang mapagtalakan. Anya nga tano lumasin tay laangan lakay. Iso nga rod ngayon pa renovate ko ti balay, tapno at napag nagdan tayo, bakit? Jak kayat ti makiap-apa lakay. Kan jak kayat aguraan nak ti inam. Ay nawaw, awan ti makagapo, tapno gurain ta ka ni nanang. Kan may isa, kukwada ti balay, nga madamot gastos ko dito ya. Siyak pa'y tinang iparenovate, kan datamot tagbaybayad iti bills tayo Nanang, agsarita tayo man pa'y, Ay bisi akita sander. napatag ti bagak kada kayo. Anya day taaya. Gumurgura kayo kadi iti asawa. Ay nawaw. Asino tinangibagakan ka? Awan mat kiti, isulaan ngamin ti madlaw ko. Ay kwa. Ay saan mo itanakaw? Nupod no ti bagbagayo, apay nga rutakas di trato yo kinbiyang ka nga asawa. Ay kwa anak At ko. dati makagapo, no apay asaan ako ngagdalag kata kayo, no kwarta ti saritaan nanang. Mabuti nga no sa bali manen ti pangigasgastusan nyo iti kwarta. Anya. No saan nyo atratuan iti nasaya at ti manugang nyo. Mapilitan kami apumanaw iti daytoy abalay. Ay inay. Saan kumamatakas ta anak ko? No kasta nga ron, tratuan nyo iti nasaya at ti manugang nyo. Saan kat nga iso ti papabasulan nyo? Biangka. Ayan ti apok nga inakaw. Nakaturugan nanang. Nasaya at mat nga rod no kasta. Tapno makainana ka mat. Wen nanang. Ayun gayam, nagtimpla ak iti Diyos. Ha? Agmerienda tayo pa'y. Umuna kayo latan nanang. Agmerienda akto numalpas kayo. Umay kakitayin tagigidan tayo. Agur-urayin ni tatang yu ijay kusina. Okay. Kalaat mo't asiming pati katugangak. Anya nga tatinaknakan na. Nay, adda ka di parikaut. Napauli mo ka man akong. Awan nanang. Adala na lagip ko. Tayo! Tagmerinda tayo! Umayon, lakay! Amum lakay. Inayabanak ni nanang nga agmerienda itay awan ka. No kasta nga ron, mayat manen tilinangan nyo kininanang. Wen lakay. Nasaya at mat nga rot ano kasta. Anya ti imbagam ken kwa na idi nagsarita kayo aya. Imbagak lang, mata pumanaw tayo no dakis ti trato na ken ka. Anya? Saan nalakid di akayat apumanaw tayo? Iso akasta, pumaubawi maten ken ka bakit? Agyaman naklaunay alakay. Ngamin, saan ka akas iti daduma alalaki dita, nga awan bibiyang da kadagiti asawa da. Ni bakit mo? Bulaan nagpailahan. Pudnot ibagbagak anya. Saan nga amin alalaki kat isakit da dagiti asawa da. Nang runa no dagiti naganak dati ayan ti parikot. Siyempre, no asino tayo ti biddo, iso ti bagbaga bakit? Sapay lakuma, taag talinaad dinasaya at alinangan mi iti inam. Sigurado daytan bakit? Am-ammok ti inak. Ay, nawaw! Uray da tayo tinaganak, masapol la tamat nga agpakumbaba tayo. Nang runa pa'y no ammo tayo ada tayo mat tinagbidot. Surutan kan aramidan tayo ti maiparbang. Taday ta ti mangidalan kada tayo itinaragsak kan nasaya at abiyag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo.
Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumnga. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Bakit? Agrubwata kaon. Ay nawaw, nasapa ka mat ita, Gino lakay. Adang aming kanyak titulbog ti upis bakit? Sana mabalin ang maladawak. Tamangan mo agda maibaga ti busko. Sa bagay nagbalon ka ka din. Huwag bakit? Siya akong dinagluto. Tamo ka na banog ka. Iso asaan ka arinig itay? Pasensya kan lakay. Jakmat nga minamo masapa ka ngagtrabaho ita. Okay lang bakit? Mawatak mo't kiti. Amo ka mabambanog ka mo't laeng ang mga saasikaso itanakta ha? Agyaman naklaunay, tamaawatan naklakay. Awan rumba nga pagyamanam. Ta responsibilidad ko ti tumulong din ka. Sige, agrubata kon bakit? O sige, agan-anad ka Saysaya atom ti trabaho, tapno maipromote ka matang. Well, numabisin nga, umuna ka lata namangan. Uray di mon urahin dananang. Taal dawon ti panlangan dagijay. Setting pretty manay ti manugang ko iti sopa. Pasagidak man bareng makarikna. Hay! Makabanog laki din ti agdalaws. Ay, anday ko. Ti sikat ko. Siya kun ti agmab, nung nabatog Ay. kayo nanang. Ha? Nakaturog matang ti apo ko yung awanan ti aramida. Ay nawaw. Sigurado ka kaderi Wun sigurado ak nanang. Alaman nga raw. Si Kati agmap tanay. Nasakit mo ti sikat ko. Si Kanti makaamong agdalaws. Wun nanang. Ayun gayam, dalo sa laangan ti banyaw. Ibras mo tapno na dalos. Wun nanang, siya kun ti makaamo. Agraman dagiti pigadan pakilabam taw. Ni, kailablabak ang dagiti pigadan nanang. Narugit nga rodan, masapul mailabamanan. Ano samblatan di mo't imbagam itay asikati makaamo nga agdalaws. Ay nawaw, nadalos mo't ti balay, nanang. Siyempre Asino ay tinagdalos? niriya manin Ay nawaw, mayat mo't gayam, nakalibre tayo, ta free service mo, ta manugang yaw. Shhh! Kontrolam ti boses mo, ta mga numangag na. Ustula ang gayam, anag naadda dito'y balay, nanang. Adda agdalos, instant babaunan ko naman. Wina, adda ti agdalaws, adda ti aglaba, adda ti agluto kan adda agpalingkay. Ayun nanang, saan tayo amabannog unay no kasta? Makatipid tayo pa'y, ta saan tayo matasusweldoan ni ipagriya? Nakunampay ulay anak ko. Mayat nanang, kaslam madam kayo matlaang ta pagserserbyan da kayo mat ti manugang yaw. Uto-uto mo nga minday jay. Ay kayat na siguro ati agpa-impress ka da kayo nanang. Gusto mo kiday, tapno ka na yun anadalos ti balay. Naimbangal daw yo nanakune. Kastamot kan ka, Olive nakaw. Nagbanglo ta ginatang mo Ay wala na. Tinunaw, isuman ti sidaan may. Ay naimas dayta. Wala na. Mayat ti timplada kagawad nuli. Ipadas yaw ti gumatang kadakwada no kwa. Maiparit mo ti tinuno kanyak.
Uray kayat kau, saan mabalin ang mga anak? Tama nga no kumaro ti an na yaw. Ay, dayjay lang, nana. Anya nga minang tigatangam na kau. Ay, kwa, ikanak man iti soft drinks, nana. Anya asok drinks ti kayat mo. Jay koklat ta, nana. Tay dakkel titad mo. Mala, mabiit lang nga raw taala tigat-gatangam. Naimbaglaan nga nakatulog ti anak ko. Masapon nga agawa ak ti agkunay. Iti kastakat malpas ti trabaho sakbay amariing ti uping. Mga anak! Amangan ket dino adda maibaga ti katugangak no ipaaw-awir ko ti anak ko. Ria! Ria! Magmangagnak ka day! Apay ka dinanang. Aging tutulong ka man ditan. Mangantayon ko na. Sige lang nanang, umuna kayon. Ipalpas ko lang tar aramida. Taamangan numariing ti apuyo kat sa anak pa'y analpas. Okay, adakan ka day ta. Mga anak tulatan kalpasan ti trabaho. Anusak pa'y laang tibisin ko. Apay ngamin ang masapol nga ayaban nyo dayjay areya, nanang. Wen atap no di na magkuna. Ay, nananang, jak kayat akasangsango dayjay babae. Ditan pagsaritaan day di Aria, mangantaki din. Kasla na imas ti ginatang mo asidata Ay, talaga naimas, nanang. Tinuno ko naman. Ang mga numaibustiin na po'y kansidano ko Awam mo't dakas na, nanang. Kansyak mo tigim matang iti sida. Siya bagay makidi Makaamumutin ni Ria no anya ti kayat na asidaan. Ay nawang, gumatang mo't Sigurado nga dain padulin ni Manong Gino a kwartakin kwa na. Sigurado day ta. Ibusin takit di ti ginatang mo. Makaamumutin ni Ria iti biyag na Saan mutin nga ubeng? May sa dosena man nga itlog na nakoni. Ay nawaw, an-anwam ti itlog, Rhea. Iso ti pangaldawak nana. Apay ka di. Ay nawaw, at damot ti tinuno aginatang ni ipagmuuliv itay. Ay ikaw nga min nana. Apay, di da kakadimbat yan. Para kadakwada laang nga aginati ginatang na. Kinapudno na nana. Saan ang mabalin nga agsidaak iti tinuno. Adda sakit mo ay? Ninana ko ni mat. Nagado asal sa lutsudan na. Tamakadlawak mo taon. Okay aklang nana. Pinakpagdanagan. Ay ungayam. Adto iti bayad ko iti may sa dosena nga itlog agat katangak. Idulin mo manan bakit? Nagsweldo kayo lakay? Wen, naala kong di sweldo. Ket kasi ti sigod, si kamanan ti mangidulin. Agyaman naklaunay lakay. To'y nabate, para matitabasto tayo. Ay muti nga ruden ta siya kung tagpalingki. Niuliv latan. Ay nawaw, siya kung lakay. Diyak kayat nga da maibaga ti pamilyam kanya. At damot ti anak tangaw awirem. Ipaaw-awir ko pala ang kininanang ano rumwarak. Sige, sigat ti makaam mo bakit? Ngam no di mon kabailan, di mo ipilay. Ibaon mo latan ni Ulib. Ada ako, nanang. Ay nawaw. Apay, asla nakla at kamit nakakita kada kami iti kaanakam. Apay, ada kayo ti mga awir iti apuyaw. Wen ata ada na panad ni Ria. Ay nawaw, sa dino tinapanan na aya, nanang. Amo na bakit kayo? Ngamban no ganda kayo pa'y lang ma. Iso ti nagpalingkay. Kastagayam. Kung nakikit din nakikaruba mo tan. Ungtak ano makikaroba pa'y laang. Nasaya at mata na panunot na tinagpalingkay. Tapno saan nga isupay apampanuda. Wala, siguradong ada kwarta nga inted ni Manong mo kang kuana. Kasta ti mayat, aramidan damat ti responsibilidad da. Ngamen, libre laang ti panagnaed da dito'y balayaw. Iso ajak kayat alumasin da, taawanan ti aggunay dito'y balay. Di yung ngamin ida papanawon tapno ada grocery kan agdalaws. Diyak lakid di kayat asyak ti mga ramid iti amin, nanang. Kunak tupay, sikat ti sarsaron wak Rhea anak ka. Ni, kumusta kayo tatang?
Nasaya at kami bad. Kumusta nga iti kasasaadyo iti balay ni Manang? Nasaya at lata. Nasingpit mati asawa ni Manang mo. Kat sa dino tinagkapon nyo? Napanak lagi matang iti agas ko. Si Kangay, Nakityanda ak matatang. ay nawa. Si Kansamot ti kanayon ang makitinda. Wala, tawan mo ti sabali anam na maanda. Siyaklaang matatang. Amangan kunak no marigrigatan kamutan ni Chay. Amangan no saan anasaya at itrato daking ka. No kayat yaw, di agpatakdir kayo iti kalapaw yaw. At damot jay daga at tawid mo kadagami. Ay nawaw, okay aklaang tatang. Kabailak pa'y mat. Agpatakder kami to iti kalapaw mi no adda budget mi. Lakay, adda ko makayat ko nga ibagakan ka. Kanya day tabakay. No okay lang kan ka kat agpatakder ta ko maitibalay ta. Ha? Tapno lumasin tayo. Mano atawan matan ang makipagnanaet tayo itibalay dagiti dadakkel mo. Kurang samot ti budget tayo bakay. Adamot ti daga atawid ko. Mabalin tayo ti agpatakder ijay. Uray simple pa ilaang ti ipatakder tayo Adda ka di parikot bakay. Apya kayat mo matan ti lumasin. Awan matkit dila kay. Kaya't kulaang ti lumasin. Tapno masurusuro ta ti tumakder iti bukod ta asaka. Sapay la kumata umanugot ka. Nanang, agpatakdir kami iti kalapaw mi. Ay nawaw, pangipatakdiran niyo mag, adda ya dagayaw. Iti daga ni bakit ko nanang. Daga ni bakit mo? Wain, iti daga ngayon patawid dagiti dadakil na kinkwana. Sigurado kayo kadi iti kasta a plano yaw. Adda kwarta gastusin yaw. Simple lang akalapaw ti ipatakdir mi. Adda mo nga minto'y balay apag naadan tayo, Gino. Napagsaritaan min kinireya ti may papaniti kalapaw nga ipatakdir mi nanang. Di kay man agdarasudos anak ko. Kasla di umot kayat nga agpatakdir kami ti bukod mi abalay nanang. Apay ka di? Ay ko Saan akasta anak ko? Pampanunutek lang ti gastos yaw. Ngam adda kada kayo day taa. Da kayo ti agdesisyon para iti bagiyaw. Awanan nanang, gimatangdan iti materyales. Kasano nga rodan day ta? No apay ngamin adeyo idalinapdan Kinasaritak mo ni Manong mo. Ngam talaga adesidido na matag. Ay, awan nga ruden ano kasta nanang. Awanan ti aggunay dito'y balay. Free service no more. Day tangarod mo laing ti pampanunutek. Ang mga numaikawa ako. Ay nawaw, nagtagalog kayo mata nanang. Ay kat oo No apay ngamin, pinanunot na pay lang ti agpatakder iti balay da Jakman mo kadakwada. Uray siya. Nakla at akmula ang idiibagbaga ni Manong mo ti maipapan iti plano da. Hay, awanan, itapay laang, madanagan ako, nanang. Ay, wan nga raud. Awanan ti free service no lumasin da. Kumusta mo ti kalapaw yaw, Rhea? Danda ni malpasan nana. Ay, kamaw dyanan na. Lumasin kay mutla ngayon. Wan nga rod nana. Saan akon amabanog unay? Noan niya tinagdala na ang kabayatan ti panagnaidyo di tabalay ti katugangam. Kasta mo laang tinapadasan ni Merlin akaanak iday. Saan ko laang ngayong bagbagakan ka? Tamangan no panunutam adadaulog ida. No kasta, pinagbalindamat laang ababaunan ti kaanakan nyo, nana? Wan, katkaskan ka. Nagululimag laang ni Merlin. No daddo makat iyayabda ka no ti merienda kan kwa na. Hindi da mo pag meriendaan. Naimbag ko na mata nakaurnong daadagaws. Day tangarod nana, makabannog mo't gayam. Wan mga maing. Oray asino pa'y akaanusan numapunwan. Agreklamo mo laang.
Nalpas batla ang antibalayo, Ria, anak ko. Wen nga ro tatang. Makainanakan makaangas matlaangan da tao. Ay nawaw, anda ka di parikot. Narigat matgayam ti makipagnaid kadagiti katugangan tatang. Anda ka di dakes ngay naramit akeng ka. Awan mo't kiti, naamiris ko na ang asabali lat tanubukod mo ti balay apag naedam. Sa anak ngamin ang makainanaan na saya at itibalay ti sabali at tao. Anya? Tijak pa'y kayat kadagiti katuganga, kat ayabandak amangan, wenno agmerienda, ngem didak mo ilaang ibingayan. Ay nawaw, kasta ter aramidin akeng ka. Wen tatang, ang awan karbangak nga agreklamo, talibre mo ti pagnaedan mi ijay. Masaksakitanak laang tunggal mapampanunot ko. Takasla saan akapamilya ti pangibilbilangan da kanya, kabayatan ti kaadami ijay. Agrubat kami no Olive, ading ko. Agrubat kay latta, anya pa'y ngarod ngay. Sigamat ti makamukin ni Nanang. Ay kat kapilitan amanong. Tulungam ni Nanang, tapnosan amarigatan. Kano mabalin, kat sika kumati mangilaba iti murang na. Saan bin nga alaan ti washing machine, tapno at daramatan niyo. Ay na, amok dagitan manong. Saan ang masapol nga ipalagip mo? Adda akon iti husto nga edad. Amok ter aramida. Ay na, nagsakitan ti sikat ko, nanang. Saan mo't na malmalpas ti trabaho dito'y balay? Di ka ba nagreklamo akas tatauray siya? Nabanugak mo ang nagdalos iti paraangan tayo. Ay, may kawa aklaunay, nanang. Uray siya nga raw. Awanan ti aggunay dito'y balay. Saan mo't amabalin ang mga lata iti babaunan? Ay talaga, saan ang mabalin atawan mo't ipaswildo ta, nanang? Kaanya nga raw. Anusan talatan ang aramidan? Awang mo pagpilyan ta. Nay, nakabisuot ka mo't Mari Lourdes. Masuruna nga rod maray. Ay nawaw, anyamot nga iti pakasurunam. Maikawa ka, tawanan ti manugang mo di tabalayaw. Awanan namnamaan nyo nga agkulay. Ay nawaw, apay akas tat ibagbagam mo. Nabannog siguro mo tin ati manugang mo. Kasla isumo lang nga may ti agunggunay di tabalayaw. Naa, Manmano ang makita katulungan niya. di ka agsao akas tawan ti amom kunay. Ayawanan da kayo mutan ti mga rabid ita. Tawan mutan ti maibaon niyaw. Limasin mutan dareya ang manugang mo. Nga instant babaunin niyo mo laang. Agulimag ka no awan na saya at nga ibagam. Kay bagbagak laang amasiksikuраnak, karkarwong kidain. Ay namaray, di yung amin pagbalinan ababaunin ti manugang yaw. Tapno makalibre kayaw. Laglagi po niyaw, nga uray kasano ti kinaanos ti may sa tao. Dumteng taw ti gundaway amapunwan, wano maumada. Ay, nawaw! Di mo abuswan ti kinaimbag ti maysa a tao. Saan adakas ti agpatulong, ngam amuam kumamat ti limitasyon mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kayat kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw!
sarong karak ni tatang ita. Sa anak asumurot, taamumat, adda trabaho ita, Fred. Kasayak ti groceries, karnigan pruta sa ginatang mo Ay nawaw, apay akis sayam. Wana, tapno dati isang put ko para kan tatang. Nakababayin mo't no agawid ak ngawan ti ginatgatang ko aparakin ko Mabalin mat ngamin nga grocery kan sakbay nga agawid ka ije balayo. Awanan ti oras ko tagdardarasak. Apay, adda ka di emergency? Awan mo't kit de. Oh, may lagayam. Apay akasadot mo ti mapan gumatang. Basta, mangala akon dito'y. Tapno saan amasapul nga agpilpila ak. Kan maysa, amangan numatrapik akpay. Ti kinasadot mo man ngaminin ti ipakpakat mo. Ni Jocelyn Guy, apay asal mo ngayon tugot, Fred, anak ka. At trabaho ni Jocelyn, tatang. Ay nawaw, ilanayok ko ti umay no di op na. Busy day siya, tatang. Santupay nga agdi-day off. Hindi, pag inanaumbat Sa anak nga imay tapno pagsaritaan tayo ni Jocelyn, tatang. Imayak, takayat kayo ang makita. Ayun gayam, at dati ginatang ko ang groceries, karnigan prutas para kada kayo. Nay, nakadumat tinday ka anak ka. At nagsildo ka ka day. Ha? Oo, ang tatang. Nagsweldo ako, iso nga dati inggatang ko. Italaang manan Tabasto yung matinday tayo ti makalawas, tatang. Ay, ang mga lodwa alawas pa'y kaiti anak ka. Adda ginatang ko a pizza para kada kayo nanang. Agyaman naklaunay, Jocelyn, anak ko. Paborito day takad. Iso nga rod agim mata nga, taamok a paborito yung. Aywan gayam, apay anagawid ka. Adda ka di parikaw? Awan mo't kit di nanang, kaya't kailangan nga makita. Ni Fred ngay, apay asaan si Murot. Adda ka no aramidin na ita nanang. Pagtrab-trabahuan na itaaya. Agap apply pay laang. Ay nawaw, makatawan mo't tan nga agap apply day taataaw. Saan mo't nanang? Anya asaan mo't nga ibagbagam. Katno di payla na palabas atawan ana ibagam kanyak amadama ti panag-apply na. Adda mo't kit di trabaho na ita, ngam saan a full time. Kan manulaang matisweldo na. Ibagam taagbirok iti full-time at trabaho na. Saan amabalain asikalaang ti aggas-gastaws anak kaw. Anya ti ibagam aya, Fred. Anniversary tamot gaya minton Sabado, Jocelyn. Ay nawaw, winmat ngamin, apay ka di. Agdik tamot ko no okay lang hanggang ka. Nabayag mo't tan asaan ta nagdede. Mabalin lang tamat. Iti paborito ma restaurant ti papananta. Ngamin, espesyal nga aldaw talay jay. Masapol nga iti espesyal mo't a restaurant ti papananta. Okay, ibagak nga rod kini boss asaan ang mabaling nga ag-overtime ak iti trabaho. Wen, kasaritam tap na muna. Italaang man nga agdekta. Sana mabali na dadailan na ti espesyal nga aldawtan niya. Umuna akon nga agawid, Melissa. Ay nawaw, umunakan nga agawid ko na. Saan ka kading ag-overtime ita? Nagpakada akon kini boss itay bigat. Adda ngamin lakad ko itakat. Sa dinong ay mat. Ag-date kami kan ni Fred ta anniversary mi ita. Aywan, anniversary yung agpaiso ita. Iso nga ano sampay laang nga aramidan dagiti ipapaaramid ni boss ha. Bumawi akto kan ka. Okay, enjoy! Agyaman ako na friend. O sige, inakon. Nagadumatan ti in-order mo amakan. Sayang no saan ama ibus day ka. Kabailak, ibusin ta amin ti in-order ko niya. Inuray naklatta ko mga ninin. Nag-order ako na, tapno saan ta nga aguray tinabayag dito. Ayun ka, bayadan pa iti in-order ko, sakbay amangan ta. Anya, siyak tagbayan? Ay nawaw, nagsweldo kayon saan ka di? Wan, Nagsweldo kayon, iso asigapay lang tagbayan. Siyak tumot agbayad na ogdit tamanin. sapay nagningila dagiti makan nga in-order mo. Di na kumamot ibabayin dito ya. Sika tinangibaga nga agdate ta. Sa ita, siyak gayam ti pagbayadam. Ano usan lakpailaang tani, awan mo ti full-time at trabaho. Amom mo data.
Kumusta nga iti date yu ka ni Fred, friend? Okay lang mo't. Ay nawaw, okay lang ko nam. Ngam apay ngay akasta tilangam. Adda ka di pare ko. Kasla saan ka mo't ngamin anaragsak, friend? Ha? Ay, saan mo't? Si kakit di mo't, friend. Kumkumpur mi ti madmadlaw mo. Ay na amukan, Jocelyn. Saan akasta tilangam no naragsak ka? Ha? Adday ta, nakaisam ako. Mabalinan ti kastoy. Ay nawaw, nakaisam kang agpayso. Ngam makitak iti matam analiday kalatta, friend. Ay, sika talaga, Melissa. Tila madmadlaw mo. Aramidin takit din ti papaaramid ni boss. Tapno malpasan. Ala, siya kun ti mangilepas itiin paramid na a-report iti kalman. Rugyamon, jay maysa, tapno malpas matan. Okay. Kita am ti folder iti lamisaan mo. Inkabil ko iti iti kalman. Ituloy tanto ti agsarita intun break time ta. Adu pa iti kayat ko asaludsudan ken ka, friend. Awan sa aman ni Jocelyn iti pag-abangan daw, friend, anak ka. Awan, tatang. Adda trabaho na ita. Talaga anak agad na siya babae. Naku na ayo pa tatang. Sa anak nga agbisin no isuti kadwa. Anya ti ko na. Ha? Ay, awan tatang. Awan ti kahit ko asawan. Da kayo gid di mo. Nalawagayam ti abangan nyo dito. Ay, Wayne. Talaga nalawa tatang. Sigurado anak kalmat ti abang nyo apay bayadan nyo. Talaga ang takkel tatang. Kas makita yung may. Sana asinsinan ti pagnanadan mi. Kan may isa, kumpleto talikaman mi. Amangan man, no ni Jocelyn lang tagbaybayan iti abang niya. Sana, paggudgudwan mi ti abang, tatang. Ay, nasayat man nga ron, no kasta anak ko. Pagtinulungan nyo, tanariga ti papakpakan laeng, nagruna kat sika ti lalaki. Sabong kan tsokolate para ken ka, Jocelyn. Naggapunday ta, friend. Adda nang i-deliver para kanukin ka. Anya? Awato mo na. Ibingayan nakto iti chocolate, wan. Happy Valentine's Day. I love you from friend. Ay! Naimbag ka pa'y. Sweet ni Fred ken ka. Agasam manday ta. Nagpa-deliver pa iti sabong kan chocolate dito office. Agdama lagay ang kwarta na. Ne, apoy akas ta ti reaksyon mo. Kasla saan ka mo't anaragsak. Siyempre, naragsaka. Adala na lagip ko. Kunaklakit din no adda parikot mo. Ang ibingayan nak iti chocolate mo, wan. Di mo liplipatan. Tano siya, sigurado nga awan man ang tiitad ti boyfriend ko. Adyaman ako na iti sabong kan chocolate nga impa-deliver mo iti office, Fred. O nanyaman na. Ayun gaya. Ang dapat surprise gift ko para keng ka. Ay nawaw, anya ngay date na. Lukatam at kita amnon niya. Relumat, Nagustom ka ti regalok para keng ka iti Valentine's Day? magusto ak, Fred. Adyaman ako na ikan ka. Awan nanyaman na. Inton bigat, gumatang ak tumot iti regalok para ken ka. Ura sa anak mo nga guro ura iti kasukat dagiti inted ko ken kakit. Sigurado ka, Wan. Agpalas kan. Tamang idasarak iti kanenta. Nagluto iti paborito nga adobo. Aguray ka man, friend. Apay ka di, Melissa. Itakla ang anak kita day taarilo. Daytoy ka di. Regalo ni Fred daytoy, friend. Ay nawaw, naghasat ka talaga ken kwa na, friend. Sweet launay ken ka. Italaang mat abumawi, Ay na, siyak mat nga ta. Kaano mat nga ta ang mapadasak ti kasta, friend. Adda in regalo tinobium abagken ka. Saan ka di? Adda ngam saan pa'y nga umabot iti rebo ti presyo na day di abag. At least,
Adalat ta intad na kan ka. Alahas kumamot ti kayat ko, friend. Adan to Noan niya ti kabailan na, isupay lang ti anusam. Tinapatag kat naggapo iti kwarta nagrigatan na tinggatang na. Sa bagay, at damat kit di puntom, friend. Api ngay, kasla na lukatan mo't ti kabinet ko. Amangan mo't no. Sabay la kong matasaan apod no ti atap ko. Naksayan nga ang paiso ti kwarta nga indulin ko. Fred! Fred! Apay ka day? Naksayan ti kwarta nga iduldulin ko. Sika ka di tinang kasay. Ay ko, Jocelyn. Ang pudno ka kanyak. Di nakululbutan ko naknay. Kinapudno na. Di ta tinangalaki iti imbayad ko iti sabong. Chocolate ken rilo nga inregalo ken ka. Ay, nawaw! Pasensya ka, no saan ko ngayon bagbaga. Kahit kalaang asurpresaan. Ay, unay kan, Fred. Nagusto mo tintad ko para ken kasang ka din. No kwartak mo ilagayam ti pinagbayad mo. Di ka lata ko man nang tag iti regalo kanyak. Makapasurun ka mat. Adda na patag apang usarak iti dayjay a kwarta. Ngam kinisayam kit din. Anya tay nyawit mo, anak kaw. Gamit ko dagita nanang. Ay nawaw, apay man. Makapasurun mo't ngamin dayjay, Fred. Apay ni Fred. Anya manan ti inaramid nakin ka. Inikanak iti regalo, nanang. Matlagayam. Apay akastangay ti tsuraam kat inikkan na kamagayam iti regalaw. Una, takwartak mo't laang tinggatang na. Ay nawaw, apay ngay. Kinisayan na ti kwarta nga iduldulin ko, nanang. Ay, makauma ti kasjay nga aramid na. Kuna man no ada trabaho na. Saan nga stable ti trabaho na, nanang? Nabayagin nga agtap-tapalak. Tapno lang ang saan amay babain da di atao. Ngam kastulkit din ti aramidan na. Ay, nang! No kasta, inuulpaw dagiti imbagbagam kanyak, Jocelyn? Una nang, gaputa impagarup ko nga addapay pagbaliwan na. Ngam awan mo't gayam. Di na amo ti ag-effort para iti relasyon mi. Anya ti kunam. Saan ka anagawid iti pagnanaudan nyo ka ni Fred, friend? Saan, friend? Nauma akmatan iti kasjay nga aramidan na. Anya nga minti inaramid na ken kaya. Kurang ti effort na para iti relasyon mi. Gaputa muna nga dakwartak. Anya? Malagip mo ti sabong, chocolate, ken relo nga inted na kanya. Oh, apay dagi jay, friend. Kwartak mo't gayam ti inggatang nakadagijay. Anya? When friend, kinisayan na ti kwarta nga iduldulin ko. Anya ngay dagijay? Regalo mo, bayad mo. Ay nawaw, nagloko mo't tanday ta, Fred. Sapay agbilibak ken kwa na idin. Agburak ti darak tunggal malagip ko tinaramid na. Anya nga tataramid, friend? Makiwin na swasak nga tankan kwa na. Ay kat adaken kaday ta, friend. Sikat ti makaammo no anya a klase ti tao ni Fred. Agyaman ak na nagawid kang Jocelyn. Imaya, taumay ko alaan dagiti usar ko. Anya, Pumanaw akong, makaammo ka matin itibiyag mo. no kasta, makiwin na suwas ka kanya. Wan, nauma akon, Fred. Nauma akon. Ay, saan kumamot ka kasta, Kasanuak langan. Nabayagan nga agdandan nata. Ngaman niya ter aramidan. Di ka mat ag-effort para iti relasyon ta. Sana na maulit. Amok akang maliti inaramid ko. Talaga saanan ang maulit ta pumanaw akon. Ala, aglisi ka itidalan ko. Sigurado ka ka din, iti desisyon mo ang makiwin na swas ka ni Fred, anak kaw. Wala nang. Ay kat adakin ka day ta, Da kayo laang ti makaamaw, no anya tinapasamak kabayatan ti panagdanayaw. Ay, sayang nanang. Nagado ti arapaap ko para kada kami. Ngam dinadail na laang. Ay kat anya ngay nga raw, ti maramidan tayo, no kasjay mo ti kinatao na. Ay, Inton sumarunaw, piliyam ti lalaki nga ayatam, anak kaw. wala nang. Saan ko nga aramidan ti kas iti inaramid ko para kini Fred. Dakkel mat ati gastos ko para kan kuana.
No adaman lalaki adumtang itibiyag mo, saan adakas no aggastos ka. Tinapatag kat amom ti agkontrol, tapno balan sila ta ako nada anak kao. Dito yakon nga agnaad tatang. Ay nawaw, ni Jocelyn ngay. Awanan tatang. Nakiwin na suwaso ni Jocelyn kanya. Anya, Day tatipod no tatang. iti anya kanumat agapaw. Diyak ang mukhang ko ano tatang. At alakit diti sa bali alalaki na dayjay. Anya, amangan mat no suspitsam na ang dayta anak kao. Amangan no agselselos ka iti angay. Basta, dito yakon nga agnaad tatang. Di ko nam kanyak kat ang dalalaki ni Jocelyn. Un mo, Ay nawaw, ulbud ka mat anak ka. ibagbagak tipod no tatang. Naranaak ni Jocelyn iti paradaan itay. Ah, Kat imbaga na tipudno kanyak, isuasan ka na makapagrasaw. agar-aramid man iti istorya tayo dyan babaeng. Saan mat nga may na nasayaan ti kasi nga aramin ti may sa lalaki. Sika ti lalaki, sika kuma ti mga daulo iti pamilya. Siyak manenta-ente biddo tita. Ay nawaw. Ay talaga sika ti ayan ti bindot, friend. Di mo amo ti pagribangam kas partner. Agasam man tani Jocelyn gayam ti gasgas taus baraking ka. Desisyon naman tayo dyan tatang. Agbain ka kalimat nakababaen sika ti lalaki. Ngam sika pailaan ti papakpakan. Agtrabaho kamot anak ka. Ay, nawaw! Saan anasaya at anam namaam ti kwarta ti karelasyon mo? Masapul nga agbalin kamet a responsable. Aggagat kan agtrabaho ka. Tapno saan amauma ti karelasyon mo ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anyat orasan ngam di ka pa'y nakaluto si Kabiron. Kit-kita ang masyak ti mga aramid iti trabaho dito'y balay. Ammom asaan tapay anamigat. Nagluto ka kumapay mat Ay nawaw, no tinulungan na kumaitay, dinasaya at kuma. Tas sumumbat pa'y lang kami. Kasano kat reklamo ka reklamo? Ta cellphone mo mat ngarod ti dumdumugam. Di mo pa'y kuna at tumulong ka. Ti ibagamkit di, nakabumbuntog ka. Ay nawaw, saan asyak ti pagsasawam akas na eman? Di mo urayan ama punwanak kan ka, taamangan no di mo magustuhan ti aramida. Saan ako namangan dito'y? Mapanaklatan itayan ni nanang. Ha, kita ama, tamangan no agistorya ka manan kaninanang mo ijay. Pagbalinendak tumanen adakis kadagiti istorya. Anyat si Dayo nanang. Sinigang at tilapia anak ko. Apay kaday. Dito'y ako na mamigat. Ay nawaw. Awan ti makan ije balayo aya. Saan pa nakaluto ni bakit ko nanang? Saan pa'y anak kaluto? Kaanya orasan? Dahil tangarod, ti bagbagakin ko ngam sumungbat pa'y lang amin. Anya? Nakabumbuntog lang unay nga gunggunay. Kasla di na amuti aramidin na ije balay. Ungtam nga may tapno agnakam. Di ka agpaabak ta sika ti lalaki. Sika ti padri di pamilya anak ko. Wala lang. Itiyan niya agap ko kumangay nga agpaabak ang.
Daak manen, marinilay. Anya manen ti istorya Mare Divina. Maasarak iti manugang ko, maray. Apay, anya ti dakes nga inaramid ti manugang mo aya. Nakabumbuntog ka nung aggunay kunat ti anak ko. Anya, Isu nga ijay balay anang migat ni Iman. Taanyat orasan kat saan kanupay anak kaluto iti pambigat da. ay una yan Mare. Agraman day taba nag-istorya umpay kanyak. Wala tasyak ti masiksikuran, maray. Simple labanag day ta Mare. Di kan makibiyang. Ay saan ang mabalin, maray? Kaasimot ti anak ko ang mabisbisinan nukas jay laeng. Ibagam nga min ken Eman, tatulungan na nga agluto ni bakit na. Amangan mat no agururay lang amin ti aramidan na. Ti manugang mo day jay, Mare Divina. Awan bibi ang kukungkwana, maray. Ay nawaw, apa yun Mare? Kagurgurak launay day taabiraw. Iti anya aga po aguraam, no awan matdakas ngay naramid na ken ka. Ay basta, agburburak ti darak, tunggal makitkidak ti panagruprupan na. Anya, Di mo ipadlaw nga iso ti pagsarsaritaan ta. kasla nasingput mo ti manugang mo. Kita ka inisiman nakpay Mare. Agin sisingpo la day ta, maray. Umay kakidi, tamapantay iti ayan ti manugang mo Mare. No kaya mo di sika ti mapan, awan bibiyang kau. Di uray pa'y isaw ti kumarem. Apay akas dyan ninanang mo kanyak Eman. Ay nawaw, kasang-sangpot mo lang ang kastakit din, ti saludsod mo kanya. Tama ka pa asar matikas jay. Anya tinaramid na kan kaya. Di nakpanpansinan. Naranaak ida iti kumari na iti palingki itay. Di na kasiguro nakita Imposible mata. Saan mat analawat ti palingki tapno saan dak ka makita? Nakita naktupay ni Nana Nelly. Nakadulakit din nga isyong bakit? Agpudno ka man kanyak. Nagipulong ka kankwanan niya. Imbagam manen anagapata. Isu akas di manen ti inam kanyak. Ni, awan amok dita. Di nakman iramraman. Ay na Eman, am-am mo kayo iti inam. Amok ti ugali yu adwa. Uray di mo aklunan. Amok latan nga adda manen ti inistoryam kankwana. Isu akas jay. Ay nawaw, ay, apay asipatan nak nga. Apay akas ti manen ti impose mo iti Facebook mo, Shared post lang dita. Tunggal agapata kat kasta ti aramidam. No saan ka nga gipulong iti inam, i-post mo iti Facebook. Anyan tulangan nga iti panunutan dagiti makabasbasa. Na, Kan may sa, ad-adda aguraan nak ti inam no makita na dayjay a post mo. agraman shared post, pagparikutan pa. Imbes a simple lang ti saan ta nagkinaawatan, padakkelemanan. Shared post lang dita ko nakman. Aping apektado ka launay. Basa man ti shared post mo. Kasla ti kayat mo asawan, kat malas ka asyak ti naasawa. Awan imbaga kakasta. Ay no, yung amuno niya ti aramidag kan ka, Eman. Ha! Isublikan san kan nanang mo? Talaga day di a babae Sino man ang Mare Divina? Basa am ti impos ti anak ko iti Facebook. Ay nawaw, nagpost ni Eman iti kasta maray. Anya ti nakakatkatawa. Kasla babae mat nga rod ani Eman. Ano tunggal agapadakan bakit na kat masapol nga ipost na. Aglablabos day di abirawn. Amok akayat na nga anderon ti anak ko. Isu akas jay, maray. Kasjay ayamot ti under di saya nga asawa maray. Anyat ko na, maray. Ay kwa. Ay awan maray. Ay lawan ko. Mapanak pa'y man iti ayan day di abirawn. Nay kita mamaray. Amangan numapan ka ijay katagis skandalo ka. Kasla pakaragsakam tumo nga may nuagapa dagiti dua. Ni, da kayo magayam nanang. Naimbag nga aldaw yo. Awan ti naimbag iti aldaw ko. Ay nawaw, apay ka din nanang. Apay, anya ti aramidam iti anak ko. Anyat kaya to asawa nanang. Apay anagado ti reklamo na may papankeng ka. Di mo sa maas-asikas ti asawam. Ni,
Saan apod no day tananang? Dijak pa'y kayat. Feeling bus kalaunay. Anya? Saan ko a pinadakkel ni Iman tapno adati an andiraw. Ay nawaw, tapno ibagak kada kayo. Saan ko nga an-anderan ti anak yo? Isukit di ati feeling bus dito'y balay. Di na ammo ti tumulong kanya. Imay ninanang mo dito'y balay itay. Ay nawaw, awan amok dita. Saan ko kontrolado ni nanang? No adaman ngamin ti saan ta nagkinaawatan ket saan amasapon nga i-post mo wenno istoryaam kan kuana. Apay aparitan nak nga gistoryakin ko na kat inakmot dayjay. Una, taik-ikan namat ngamin iti dakas akay papanan. Uray saan ka nga an-anderan dito'y balay, ibaga nakit di nga under ka kano. Kas na ko nakitayon, awan amok dita. Idiritsom ka ni nanang no da parikot mo. Sika ti makagapo no apay akas jay ti inam kanyak. Uray simple asaan ta nagkinaawatan ket padakkelan nakit di. Daytan tuma agipulpulong ti ammom. Anya, Ibagam iti inam asaan asyak ti kalabanan na. Tamangan no adda maisawang ko adi na magustuhan. di ka mo't makaisam beron anak ka. Ada ka di parikaw? Hay, marurudak launay iti katugangak tatang. Ay tlawaw, apa iti katugangam? Ada ka di inaramid na, adi mo nagustuhan. Manakibiyang launay tatang. Anya, Tunggal adda saan mi apagkinaawatan ken Eman ket agipulong ken nanang na. Daytoy mo nanang manakibiyang padakkelan na mo ti issue. ibagam kanila kay Mau. Ano adda di yung nagkinaawatan? Sana masapol nga idanon na iti inana. Ay, awan ti denggan ni Eman asa o tatang. Kahit kasanungaruden na ita. Addan tumasong batak no kastoy laang tatang. Ay madi anak ka. Irespetum latta ti katugangam. Kasano nga irespeto ti kasjay tatang? Kasla pakaragsakan na no agap-apa kami iti anak na. Addaman sa ludsodak na Nelly. Anya day tanak kong. Amok ana singad agayim yo ti katugangak. Ni Mari Divina. Wala na. Apay ni Mari Divina. Kayat ko la amaamuan no imarmarites na kadimat kada kayo. Ay kwa, Veron. Ibagayo ti pudno kanyak nana. Sigurado nga adda na istorya na dayjay kada kayo. No anya man ti parikot yu iti katugangam, da kayo ti agsarita balasang ko. Diyak kaya ti may ramraman iti parikot yu. Narigat mat nga minakasarsarita ni nanang. Gagangay siguro ti bumakot. Ano sa muna? Hay, maibus adagos ti anos no kasjay ti katugangan nana. Marinilay. Nay, Maray, no may papanmanan iti manugang mo ti umay mo istoryaan kanyak, pangaasem, uray di mon ibaga. Ay nawaw, apay akas tamit ten maray. Ay, diyak kaya ti mairamraman iti gulo ti pamilyayo, Maray. Istorya laeng may. Kaya't ko lang nga ibagakeng ka, tabarang maksayan tirurod ko iti daydi a babae. Kinapudno na, imay ti manugang mo dito'y balay itay. Apay nga may ditaw. Agim imbestiga si kantumo ngamin, Maray. Anya? Kay kayat mo apagap-apaan jay dua. Naggapukan samot iti ayan daviron kabsat. Gusto ka, kapsat. Inumustak laeng ti anak ka. Anda ngamin ti dida nagkinaawatan iti katugangan na. Wen nga rood, narigat ti kasjay. Umarim ni Divina, saan ka day? Wen, gayom ko day jay. Talaga ka di nga ugali na ti kasjay. Wano, agul-ulbud laeng ti anak ka. Ni Mari Divina ti ayan ti parikot kabsat. Anya, Oray siyak, bagbaga akmet ti kumaray. Ngam itultuloy na muter aramiden na. Kasla pakaragsakan na nga agap-apa jay dua. Imbes abagbagaan na ida. Saan takarkarwon na kiday? una yan ti kasta agalan ti katugangan. Iso asaan tayo ang mababalaw ni Veron, takas jay ngamin ti ugali ni Divina.
sa iro no daduma. Nakasaritak ni Nelly, ket ugali kanugayam ti katugangam ti kasjay. Day tangarod tatang, iso asaan mo't amalmalpas ti apami nga agasawa, takas jay ti katugangak. Surwan na paikit di iti dakes jay anak na. Limulat ta ni kaskasaw anak ka. Makabasbasol ka laeng no kasta. Ay saan tatang? Talaga amasong batak day jay numapuno anak kunak tumot. Puan agam ibagam itinasayaat, di ka makiapa. Depende tatang. No sa iro kat sa iro mo. Ayunay kan, sana malpas na nga isyaw na awan agpakumbaba. Ada ka manan. Apay, nagapa kayo iti asawam. Sa iro ka kanulanang, Anya, siyak ti sa iraw. isumat ti bagbagana. Ay nawaw, talaga tumang tangsit ta asawam. Wan nga rod nanang, naturudo na sumungsungbat. Saan ko matamaungtan nang runa kat irananan no adda ti katuganga kiti balay. Ikam iti pagnakman na Wan nanang, Numasapul asipatem tapno agbuteng aramidem. Una yun ti asawa akas na tigalad na. Ang mga nubaybay kat ad-adda tumangsit. anya ngay, nag-aawidan ni tatang mo. Apay manan. Anya ti kunam idinaminsan. Sa iro ni nanang ko. Una ta imbes abagbagaan na ka. Surwan na kakit di ti dakes. Anday ko. Apay ngagkabil ka ngay. Day tatin suro tinam. Tumatangsit kang agpayso Una taglablabos kayon. Kurang pay, ha? No naumakan kanyak, agsin na talangan. Sa nabale, tawan pa'y matanak ta. Anya, Tapno awanan ti adu asa uyo iti inam. Isumot laang adi ka mapang namnamaan. Agsinatan! Nakitam tingiwat ti manugang mo. Wen maray, Kasjay ti insurom iti anak mo. Kabilan na ti asawa na. saan mo't maray? Ay nawaw, di ka man feeling inosente, di bina? Amok ti ugalim. Saan mo't asyak tinangdanog iti manugang ko? Dinanog ti anak mo nga awanan panunod. Anyat ko na maray. No nagapad ang amin nga agasawa, saan tayon amakibiyang? Tama nga nukarkaro a dumakkel ti isyo. Tumang tangsit mo nga binan maray. No sa iro ti katugangan, ay talaga tumangsit ti manugang maray. Iso asika, agsingsingpet ka. Tilangan pagsayaatan dati isurom. lumaban mo't ni bakit ko nanang. Agpasensya kalatan kung kuha na anak ko. Nakitak tingiwat na adinanog mo. Anya, Kambali ti kasjay iman. kat no da kayo tinangibaga nga ikakiti pagnakman na. No ada ti parikot yung agasawa. Pagsaritaan nyo latan adwa. Apay akas tamot ng ti bagbagayo kanya. Tapno maliklikan ti riray. Jakon kaya ti makibiyang iti apa yung agasawa. Tanay, ibagada mutin asa iro ak akatugangan. Manan, Agbalbaliw ka mutin iman. Tulungam ki di ni baka mo. No ada ti diyo nagkinaawatan. Di kan agpost iti Facebook. Itaman pa'y anak ko ulimag ka, si ka, Eman. apay ka di bakit? Kat no inaldaw anapudot ti ulong kanyak, idi. Saan itan? Maikawa ka. Narigat mo't no inaldaw nga gapapata. Ay, agdrama ka man ako nakon. Pudno ti ibagbagak bakit? Pasensyakan, nagbindo ta kiti kalabas. Ikan na kiti may sapay agun daway bakit? Siguradom lang asanan ang makibiyang tinam. Un bakit? Sana na makibiyang ni nanang no adda parikot ta. Masigurado ko na ita. Ay, nawaw! Saan ati kinatangsit ti isuro tayo kadagiti anak tayo? Suruan tayo kit di idang agaramid iti kinaimbag. No adda di da nagkinaawatan iti asawa na, bayan tayo nga isuda ti mangsolbar iti parikot da. Kat no talaga adida kabaalan a solbaran, ijay tayon tumeten a makibiyang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw!
Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.